Sesuatu kalau kita minta panitia, lagi dengan penerima tamu, iya kita pasang-pasang kakak data seksi seni budaya, sama duluan kita ngetulang pokangan ada kok, iya pasang-pasang kembali data si pangan tu sepuk dah, iya. Bisa kan kita paling lebih ke botolan luak, DP 1039 KK, DP 1039 KK, iya milom lo nanti takut dakaran di parkiran, iya tak patoro milom itu, iya taneng tarima teman. Ya teh kamu injo nabi kakak sakak mun kalau lu. Hello, Mr. Pau. Later you can take address of Pau. He's from Canada. Canada. Nanti Paul ambil address maybe next time because Paul one of the members of the government in my village. Okay. So and they can help. Maybe there's volunteer who would like to come to Indonesia to be in Toraja here to teach over there. Yeah, because sometimes we have the association of social, so you can help me. What is good for my village? Ya. Dia bisa ambil nomor nanti Om bisa bahasa Indonesia Pau. Oh, oke. Bisa bahasa Inggris Pau can be right, but me I cannot write in message. But Paul can send message, and he know social media, and I know because I'm the old. So to be a leader, so we must to use people now computer, and because I'm not good computer. No. Because Powerful form of leadership. powerful, yes. Different people have like a Trump, strong. America. Are you a president? No, yeah. You are between. We have a prime minister. Prime Minister. Canada is between two American states, but they are one. No, America. One country. Weh, ini nak penada kak bang kami ni. Minta. Iyo. Oh, nanti kami dulu mau pakari. Aku kasih aku pamali ko rekening aku dira pada tandai palai mereka domai. Lagi kita rombang ni dari. Apa tu tanda mo hindi talolangan karon nga ni kani abel do. Hindi apa na ira yung dari apa na kende kay mamay. Hello ro. Saya tu dam kami to dia manalo ta. Siapa tu? Berbangun Joshua. Kata-kata dulu hari ini. Yang bunyi bangi ya.
Salam selamat pagi, salam interaksi. Oke. Salam interaksi juga Markus Ueng. Markus Ueng. Jadi kami tuh jam-jam sampai jam 10 aja. Jam masih masuk sama satu kan lo pikiran tuh pakai tidak bisa memakan dulu. Jom pantau. Selamat pagi Om. Selamat pagi juga Pak. Pak Jaksa. Jaksa kaper. Iya. Jadi semua bisa menitama kok. Iya. Apalagi alat tamu kita kan cepat kilo. Ya memang hebat nah. Aku mau itu aku tombak itu aku tuh ini saat aku 5.000. Ako na natin siya kata ng Mandela kita sa akin. Iya. Nasang pag ito ba? Ikaw buta lala. Siru pa kasi. Ito tamante rin ang puro siya. Ya kan hindi man dapat hindi ada di kay tungkol sa tawo parang hindi ada. Halo. Dan selesai. Sandoyan ini. Iya. Sandoyan ini. Mama Oh, ini. Kayak dia kuma apa ngapain? Yo, kita juga pasti makan. Tahu na sin dan bakurin na sin.
Iya. Loh. Para na rin. Manis kan? Mamut. Tanya may mamut tuh bisa campur ya. Iya. Ini yang jangkau. Tanya may mamut. Ini mamut. Marmut. Mamut. Sabar rasain kalau lo malusur. Ini video mungkin kau anak ini soalnya ngapain? Wah. Natira sandai kayo lubali. Oh. Nah. Ada daging. Minum kopi. Lagi dua bersaudara nih lagi bergosip. Gosip lo jangan. Wah, karena dia bercerita kan ada dulu. Selamat kalau ibu PKK Lampio sehat selalu. Oke, nanti disampaikan ya. Hai, kami di sini sangat tipis. Bagi engkau gimana kabar? Ya, bagi juga bosku Alim. Kabar baik. Oh, dia mau ya? Ini merasa. Melok nanti. What is the right act? What is the right belief of the priest? So we have this master priest, master the river can go with you. So when the river go out, cool.
Gracias por el video. Saludos desde America Central, Guatemala. Okay, thank you for your apa? Sebasis. Sana kamu bisa video di situ berdiri. Ayo semua. Oh, ada apa itu Sarjum? Siapa? Kenangikoy. Nah, oke deh. Kita akhiri dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke.